Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong khubor bamantagasngi. Usim kanong klau, usim mariau barki wei usim kari khasi, kilale banya kendu ya Chief Secretary ke Jila Meghalaya uba DP Walang min ha ka shipho terik urimpang arajar arpulai. Ha Secretariat ha ka jingalam uba John F. Karshiying haringkat upa imprester manix imli sim Hima nong klau. Pa im kentiu biang sim Hima Miriau, pa im nobestus sim Hima Mauyang, ba penskam lang nong shlong bat ba syarai lang marbanyang executive members Hima Rambrai sim shim. Kaphang bayakran kalong banpan jingshai, halor ka shiti balapha na katna District Council Affairs, Department Government of Meghalaya. Syaki Deputy Commissioners kabala kerpat yaki banpa khang ya baro ki toll gates bala penyang da ka Autonomous District Council lani ki bor hapo jong ki kentup ki Hima lani ki ilaka ha ka National Highways State Highways but ha ki District Roads halor ka jingating ko barki an the National Highways Act 1956 but ka the Control of National Highways Land and Traffic Act 2002 but kiwe ki an. The Grand Council of Chiefs of Meghalaya kilay kendo yuba DP Walang IAS Chief Secretary Jila Meghalaya hapo Office Trekam Jung ha main secretariat ban ay kadorkas kabana kalyang kis EMS ha kadorkas kila penpau bat ay kopi siya Chief Secretary. Meghalaya ya ka hukum jung ka ingbishar jung ka Honorable Gati High Court kaba mentala de ka High Court of Meghalaya kaba arp South Rig Agos Hajar Shipho kaba laong bat hukum ya ka jinglum by musur kis im ki Hima yathu us im nongklaw bat uba F Karshiying. Na kalyang kisim kilapan sngaw ha Chief Secretary bagani ka jingpatha dangsyan na katna District Council Affairs DCA kan sakta jur ya ka jing trekam jung ka office ha kabayaday bat kasinshar khadar bat bishar hapo ka Hima. Na markim donlat banlum ya kabay musur halor ki mar ki bami na ki Hima bat lakentu ya ka sorkar bakan syong perkhat kerki halor ka ni kaphang banyo jingshai halor ka jing trekam ka jing tungkho jing ki an NHAI hapo Jila Meghalaya. Lingba ki National Highways khamtam hapo ki Khasi States bat ki bor trekam jing ki Hima la ni ki ilaka. Na kalyang chairman ka dorbar ki kli nong sinshar the Grand Council of Chiefs of Meghalaya uba John F. Karshiying ha ka jingekran bat Chief Secretary ulapin kenmau halor ka Meghalaya State Finance Commission Act 2012 ka babatha bandon ka jingpen bet ka babanya kumno ki bor sinshar kenya bha ya ka khajna revenue hapdeng ka state government district council traditional bodies but municipal bodies ya ka bahadu kini kisngi ompat yo ban pentrekam ya ka te ka ak kumba ka day ban long lapin skawru baka kindon 5 jong ka instrument of accession but annex agreement kabala soy bat menjur da ka sorkar India ha ka khatnyo tarik August 2000 khandai spa South Phra kala kran shai ba kinu ki an ki ba penjari ki de ban long ki bala ban penben ba kin long kat kum ki rukom im ki rukom long ha ki lum Khasi States. Ula kentu ya Chief Secretary banthau kalan banthong ka committee ka bakerpang ha ka ba onyadan lang kis im khnang banyo jingshai halor ka ni ka phang ka bakta bha ya ka jingya chakman ka sinshar kadar ka bishar jong ki Hima. Na kalyang uba DP Walang IAS Chief Secretary Meghalaya ula ong ha ka te ka jingya lang ba unsa pulibnya ya ka dorkas na kis im but unsa yakran but Kitnat Law District Council Affairs kentubru yo Advocate General Meghalaya halor kani ka kam ka bajliu bha banyo ya ka jingshai halor ki an ki biya day bar ka Central National Highway Acts rules but regulations but ha ka ju ka por ban pulibnya ya ka hukum na ka High Court halor ka ju ka phang. Chief Secretary ula pentip banamar ka jingdon jung ka Model Code of Conduct Omla ban ay kanu karai henry unang yay pulibnya ya kini kikon ki badon kam bat ya kakam on senang beteng banyakren hadin ke Arthuric March Hajar Arpulai hadin ke election. Kani ka kinhun kalapdiang ya kani ka jingterwa Chief Secretary bat kila menjur ban buddin. Matasi ka nakanya ki sadli Hima no na ka Hima Manuklau, Hima
Riau, Hima Moyang, Hima Ramrai, Hima Nomasau, Yelit Ban, Kutu Kerpat, Ajin Tok Sorkar, Ban Perkemau, High Court Order. Kalau pun scam dah Supreme Court. Di ke order kalau halor ke dan ke Mesir bagi Hima di Julum itu dan di ke dan ke Mesir bagi Lum nak yo nak Himar ke bumi nak Hima nak jong Himar di kendit ke wan ke order ban pak sange ini wakai di hari jing sotu jungi kalau imat kadang kerja tu ko angnu dengan ki an mo Mata lalu kerja itu ko imat kami kerja itu ko pada kebawahan naka National Highway Authority Act mo di kadang sekali act kebawahan ka the Control of National Highways Land and Traffic Act RJR di kadang lai satu lagi act kepedi bukan National Highway di larapi page kali ka an juga National Highway ka suk ke terekam nomor hari India nomor ba kadiang kamon ketika cakap sorkar na page ni syari kasi jungi cari jalan mekhalia jungi kemud kadiang kamon pat kadi jumpai ba di garung kami kali kawan di kini kini kejitu ko utaru kalong halor taka kita ki check gate joki Hima ki badan hasenda ada kita ka highway imat kadan kerja itu ko auta dan mereka kami kalian pat ke Supreme Court kelap scam ni High Court kelas yang ke High Court betul-betul Guwahati ke Division Bench tahu kila ada scam ni ke hok jadi mah tapi masa kalau kumno banyo ke Amir Jumut ladarun kam di ban amen ni ketika National Highway Act kini ki act joka highway ban itu ya katakan hok jadi mah te nakalian Chief Secretary setelah ulah omba kinang study gini kinang puli gini ki bukat sakot ika law department sakot ya ka ya iba DP walang Chief Secretary berum juga meklia da omba sakot ika law department District Council Affairs department advocate general bakin yo banya perkat sedakanu lenti pat ban penbet gini di la omba yamta kimpal la ban sim kono rai no raya ska model code of conduct di tanghapo laiteo kala kut kenika election bat kin sala ban sakhot ban pedip ke ika jingai jumut ang liak sorkar am ga yule kan du yang yo chi so ga di halor ka jing khangno yo ka sorkar long ba ka DCA ya ki Hima balum ya kita ki dor custom dor de ring pen I har sorkar ya ka ka ba ka High Court kau hati High Court kalarai lane kala Pynksan hakawaka ka ongkum ding having regard to the comment of the legal and constitutional provision here referred to here in above, we are thus inclined to hold that the customary practice of toll by the schemes and their drivers had at the point of commencement of the Constitution of India acquired a force of law and was saved by Article 372 thereof, so much that exaction continued to be valid in terms of Article 277. In the wake of the above conclusion, on various issues emitting from the competing contentions, the challenge projected against the powers aim and the robbers as involved in the related proceeding is rejected. Ini kita rai juga kahoti High Court kema Arsautrik Orkos Arhajar Sipo. Nang tay kani ka case la poiru sa po Supreme Court. Ha ka bak Supreme Court kala dismiss ya ka. Ha ka order ka bakat. Absantarik Sipo Arhajar Katra. Teka contention yang ni sorkar kalau ba ngikwa man penek pesak ia katakan beriti kedustur kosong itu ke bagi Hima kelale na do lain thai makle ka wei na kila man yo jingmi man penya ya ki kam ki jam yo ke Hima yo ofes yo ke Hima
waktu kam ke bubur henry lada pen lakang no kum lakang mentah teman ra jengek sibun ya ke Hima makin penia ya ke office jongki ke kam jongki namangim dan mak ginan revenue mi tang na kiyo musor yo kiyo buat kanika jinglum laki dak tol nak mataki mar ki bami ki balik sabar jo ke Hima en mar kata ingkat pa di sorkar bahkan thaulah dan pai ruk yakini ki ai no ai karo deu bala dari ka high court but let's say kita bagi ai pada ai jong ka national highway act ai jong national highway authority act let's say kita ba ya tengku bat kani ka jinglum jongi ya ka tor berkata ngi kerpa di sorkar bahkan sekarang ban kami bini balakum no ban siap biang ya ka jinglum ya kani ka tor tu